Laura, sino dyan lalaki akadwa masimbang part? Ni Jimmy, tatang. Lakay ko. Ha? Lakay mo nga? Awan pala nobyong may nyamamom kanyak. Ita, addan lakay mo. Lakay ko kunak tanailawan kamin. Kan, agdan na kamin. Ha? Agdan na? Agkasarkay pa'y mo't Sa kayong to agdan na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Naplano min ti may papan iti day tabanag. Ay, among balasang ka. Idi agayan ayat kami ti day dinanang yaw. Saan ko pulos asinagsagid? Aging saan kami pa nagkasar? Ay natatang, sabali ti panawon idi, sabali mo't itan. Ipada yun to, mo't ti inuog mga istalyo idi. Wen, inuugma no inuugma. Ngumkasta ti rumbang. Agkasar kayo pa'y nga umuna itinubyaw. Sayon to aramidan ti kayat yaw. Sige, tagdi ko sak. Rumor kami kini Jimmy. Parwaram dyan ubyom iti silid mo, takasarita. Yam amumot kanyak nga amam Sige, mabit lang. Ngumne, saan atila ibagbagayo ang mga nudagdagan nyo amang ikasar kanyak. Kani, awan pa'y kwartami. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nabayag ka din nga na nagkinaawatan nyo iti anak ko, Jimmy Barok. Nasurok lang makabulan mi, tata sa to. Kastaya. Nasauna ngamin kanyak nga agdin na kayon. Kanay, di kay pa'y nagkasar Barok. Kano ka da iti plano yo apa nagkasar? Kahit ko kuman nga ikasarta anak nyo. Ngam binulod na ngamin ti daduma a kwarta abus-buson mi kumang agkasar, tata. Aniya? Kunana nga da pangusaran na iti kwarta. Kat kunana pa'y asaan pa'y anak kasagana a makikasar. No kasta. Isok tagkad nagkasar kayon? Wen, tata. Ngam na kunana mo't kitdi aplanwan minto no umay atawan. Tapagururnungan mi, tata. Hey, nala. Makamu kayo nga rod Barok. Ngam numabalay, diyo kuman ibaybayag. May mayat mutla ang numakapagkasar kayon, iti kabitan apanawan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Tatang, insangpet ko mo't tinobyok dito'y balay, nagisangpet mo't ni Manang Laura itinobyo na. Ha? Naimbag nga oras yaw, tata. Kastamit Barok. Kas ka ni Manang, di kampay magkasar atan eh. Amangan no agapa kamin to, wano mauma kamin to iti tunggal maisak kat agsina kami. Di saan kami amarigatan nga agsina. Anya? Saan ka di, amor? No siyak, kahit kung nagkasarta, ang sikamot nga may tagmadmaday. Kung namag nga urayam ti 30 taon mo, saka makikasar. Kawamot, ubingak pa'y ngamin. Kalalaingan na ti 30 atawan na panakiasawa. No kastamit lang. Di saan kayo palang aron nga agdan na? Taurayam nga agtrinta kasakan tumakidhan na. Pinalubusan nyo ni Manang amang isang put itinobyo na dito'y balay. Sa ita, didak palubusan. Madia, unfair ti kasta, tatang. Ha? No didak palubusan na makilibin, di yung mga palubusan di kabsat ko Ngam no palubusan nyo ni Manang, palubusan dak mga rod. Tapnawan riri, tatang. Anya nga'y matitrabaho dagi dya manugang yaw, tata satawr. Construction, Lilia Balasanggaw. Kat naimbag nasingpat damat lang. Madlaw mo't kiday, anasingpit da. Jaklam mo no agin sisingpit da lang. Barang agbalbaliw damat nasingpat pa kaya sa asawaan da. Un ko mga rod. Hay, jak mo. Naamo dagi jay nobyo dati style dang agkabsat. Tani, nabit da pa'y laan agam mo. Ngam insang damot idan ijay balay. Ha? Ngam barang agbalbaliw damot kidain. Tadanton mga nawa kadakwada no bilang laang, balasang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Napanan ni Jose Amor. Jak amor tatang. Itay pa lang agurura. Ngam di mo lang sumangputan. Nabati na mga ti cellphone na. Nagloko na ijayan. Di na imbaga ti papanan na. Sana nagpakadakin ka, Amor? Kasangsangput ko lang ngamin itay. Anagapo iti trabaho, tatang. Tatang, rumara. Inaksukunan ta asawa. Agpaspasoko ni Jabangir Apurok. Anya? Anya tinaramid na ijaya? Diyak mo, tatang. Basta agpaspasukon man. Kadwa na nga ta ni Jose, Jimeng. Diyak lang mo Di namot imbaga, Aber. Ay na!
Sigurado ang nagkuyog man ang dagijay. Kasla amok maneng tinaramid dan. Ay na! Welcome to Jenna Almoy the Drama. At day sundot na kabagis Josie. Uman nga rada. Sige, mapantan. Manang Laura. Kakatwa mapan kamin. Inton maminsan manan. Laura, manat ko kunyo ditoy. Kalkalpas mila nagtutungtong. Nagiinom kayo? Nagbartek kayo ngagkabsat? Basit lang, Jimmy. Mala, ilugan da kami din tagawid tayan. Makilugan na matan bayaw. Dua kami nga ilogan mo ni motor mo. Ha? Mala, umay kayo nga rodan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apa yung nagbartik ka, Joseng? Bimabayan ka nagbarbartak. Basit la. Ang amor lakay. Pagliw-liwaan la. Anyan, tikas talangam. Agin, inom ka magaya may arak. Sagpaminsan mo lang. Sumaya at ngamin direk no nabarto kakat. Iso pasensya kan anya lakay. Jak mayaban di asawa ka mapaniti si Ledmi aber. Uray nga rin ni Joseng. Diyak mapaturo ka, ber. Di na pa'y kaya ti maturog. Kinatang ko. Ala, inkay maturugan Jimmy, amor. Sakti ng bayan. Kauray an-anwan yung ayaban dagita anak kau. Di yung mayaban. Tanukastaan na bartek da. Kaya't dati sumanao. Ha? Nagpipigsapay mo't nga rin ti boses da tatang. Kasarita yung tuman ida inton saan dan anabartek. Babaras. Barang da kayo tideng ganda. Tarusyak nga amada. Ay na. Awan dengdeng ganda. Tatang, kasta ka na talaga aramid na Josie ken Laura? Ay, kababain man nga ibaga ngamuwain. Nabayagay na kastada. No adda mapurdiyaan da. Idiritso da nga igatang iti arak. Diyak amaw, akas tagayam ti ugali ni Joseng. Oray siya kaber. Diyak mo't amo amang ginunggayam ni Laura. Adda kada kayo, numaupay kayo, babaraw. Kat panawan yun, dagita anak ko. Diyak mo't di basta sinaan ni Laura, tata. Ta inayat ko ni Teusto. Uray siyak, tata. Ay ayatak ni Joseng. Nga uray mamartag. Patyal, ang mapagbaliw kong to talakyaw, tata. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Manang Laura, agsyat ta kaya mau. Ha? Kayat ko ngamawan mat kwarta. Adda kwarta manang. Intid nila kay ko. Ala ngam pagsyatan tangay. Ijay star. Kauray diti balayan Sana bali tarimwaran na kita asawa taan na pa nagtrabaho manang. Ala nga rod. Ingkag umatangan, Josie. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay ngayak gusto ti bagam kanya ka. Anday ko. Pinagkapil ka ngay. Sana mabalin na jak bumalas. Anay ko. Ay, anay ko. Apay ngayak. Ay na, gusto na itan. Anya kayo mutang. Nagbartek kayo. Kalpasan na, agapa kayo. Anya matikasta nga ugali yun. Di kay lagbay ni tikasta nga aramidan nyo. Dayta, Josie isutin mo na. Kasano ka nagsakit mo ti panagsasaw. Kung namadlan, asino ka kalaingan. Ala, pumanaw kayo, tatang. Tagis pa rin kami maniti dayta, babay. Di kay mabain ka na giti asawa yung tikasta nga aramidan nyo. Nagsisingpit na giti asawa nyo. Ngamda kayo. Kasta ti aramid nyo. Baliktad mo't ni mapaspasamak. Da kayo mo't ababay ti iraat. Agat arak ka manin bagay.
Nagshot ka manan? Itay ang sapa na kay. Ngam na usawan ako, tabasit laang ti ininumi. Nagsango kam laki ni Josie itay dito'y balay. Inaldaw mo nga agshot ka, Laura. Saan ana saya ti kas tangar aramidam? Madadail ti salunat mo. Saan? Sa gabasit laang matlakay. Kun naalas akitaan ti kas tangar aramidam, bakit? Bimababayan kang agbarbartak. Baybay anak lakad eh. Tapag palpalabasan mila iti oras kini ading ko dayta. Laura? Kan sanay kamin iti kastingar aramidan mi. Manipod high school kami, kastuyin ti aramid mi. Nakairwaman min ti kastoy. Iso apang nga asim ta di mo lapdan ti pagragsakan mi. Banding mi nga agkabsat ti kastoy. Maturog kayon, Jimmy. Di yun urayin dagiti asawa yaw. Ta sigurado aparbangon tumanin asumangpet dagijay. Sukunak kumaidan. Ngam di da pa'y mo't kanunalpas. Basta birthday, wano kasaran ti papananda. Namnamaan niyaw na parbangon ti sangpet da barok. Ay, kasta ka di tatang. Wen, iso nga irwam yun ti bagbagi yaw iti kasta nga aramid dagiti anak ko. Ngam agpakpakaase akka na kayo barok. Tulungan dakman amang bagbaga kadagiti anak ko. Tadidak mo't dengdenggan. Oray siyak tatang, dinak dengdenggan ni Laura. Nasingputak sa ngamin unay. Kanjak ngamin ugalit ti mangungat iti asawa. Tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Abir Jimeng, kaya't mo ti sumunod kanyak. Ha? Sa dino? Ijay lugar da insan ko. Anda ka nun napintas at trabaho ijay. Dakkel ti sweldong. Ah? Wala. Basit ti sweldo ta dito eh. Saan tayo ang makaurno nga birat? Wan nga ron. Iso nga ibirok tayo ti dakkel a sweldo. Wen, abirat. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kat palubosam di asawam, Josie. Wan tadakdakkel ka no ti sweldo ijay manang. Basta ipauit na ti sweldo na Uray siya, kastamot lang ang timbagak kini Jimmy. Ala, palubusan tayo na. Tapno makasapul da iti napintas at trabaho. Kat dumakkel mo ti sweldo da. Basta agipauit da iti para kadata. Wan manang. Sa bagay nasingpet na kita asawa ta. Agpadadaan nasingpet. Wan nga rod, kabuteng data. Iso an naswerte tang kadakwada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nabartek kayo manay. Kastalatan ti aramid yaw. Kada pawitan da kayo iti kwarta dagiti asawa yaw. Pagbartek yaw dagiti iti da sweldo da. Pagliwliwan lang, tatang. Pagpalpalabasan ni di oras. Anyat problema yung ayan tatang. Katawan, tupay reklamo dagiti asawa mi. Sikando lagi din. Kat saan kami matngagdaw-dawat iti kwartakan ka. Wala. Ng pagregregatan lagi ti asawa yaw ti kwarta nga itida ka na kayaw. Imbes nga urnungan yaw. Saan? Tapagbartek yaw, mate. Agbalbaliw kayo man. Sumapul kayo kindi, mate, iti trabaho yaw. Tapno adda pa kakumikuman yaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Lating itak, Laura. Hindi kan pauitan iti kwarta. Tapagbarbartek mo lang. Asino man nun ayati nagipulongkan ka? Dadadailan nak day tano asino man. Basta di kan pauitan. Awanan ka kit di iti bay na. Siguro adda babaeng dita. Kit iso ti pangpangtadam iti sweldom. Agsinatalangan. Di kan pagan ano, bay. Ha? Laura, mabit lang. Laura! Hello! Welcome to Jenna Almoida Drama. No kasta? Ginura na kamot di asawam, ididimon pinauitan iti kwarta, abir? Un manong Jimeng. Sininaanak pa ikitin Ha? Ne? Agpadatang aruda. Urasyak, sininaan na ko ni Laura. In black nak pa yun. Agpada tamanong. Hay, mangipanagnak a kwarta lang ti kinayat da kadata. Wan nga rod, ta idi saan tan a pinauitan ida iti kwarta. Sininaan da ta adagusan. Sumapol takid di mo tan itarmunta dito'y manong. Ah, Uy, amam, agpadagayam abalasang dagiti nagpipintas ababa kahit di tabangir a boarding house. lagi dyan nagtatayag.
Kan nagpupudaw alumablabas dito yung boarding house ta. Wan, dagijay ngay nagbabanglaw. Kan naglalapsat nga oray babakit dan. Kat nagpipintas da pay laang. Ah, madlaw mo't a senior citizen dagijayan, amor. Wan, ngam nagpipintas da. Nagsisingpo da pay. Kada lumabas da dito'y umisum da. Pumansin da. Kaya't mo tibak-bakit ng siga, amor? Wan apay kung asan ngay. Sana problema na itatawag. Basta nasingpag. Saan nga artag? Imbag no kayat data. At kasla sosyal da mo. Kay, ipalapal talat tati ayat ta. Barang maisaltag iji puspuso da manong Jimeng. Da kayo matgayam, amor. Jimmy, sobra kayo. Naimbag man nga oras mo, Rosalia. Sapay gumata saan kayo amaum-uma amang paspasang bay kada kami dito'y dagusyo. Saan? Ala, agtugaw kayo. Taya bakti kapsat ko. Tagsasango tayo manen nga upat ngagsasarita. Nabayagan asan anagaw-awid da Jimmy kin amor. Talaga ka di asininaan nyo idan? Wen tatang, saan minapagan ano dagijay? Nagiimo uda. Di yun namnamaan ti panagawid da dito eh. Tadimin pagan ano dagijay nga ex-manugang yu, tatang. Kahit da kayo ngay. Anyat plano yaw itibiyag yaw. Agbarbar taglatan aginggat inggana. Ibakbakit yun ti kinair-ir yaw. Sino ngay? Timang seryoso kada kayo alalaki no kasta kayo? Di kay ka di madanagan. Makiasawa kamin iti mabiit ka ni Manang Laura. Wen tatang, addan nobyo mi. Inlimod mi lakada kayo. Agkabsat ti nobyo mi. Kat adda ka ba da iti biyag. Iso amakikasar kamin kadakwada. Ta sigurado nga agnam ay to ti biyag mi iti sidong da. Naragsak ka kadimot laeng iti kalkalpas akasar tayo kadag iti asawa ta, Hilaria. Wen Manang Rosalia. Talaga apetat da ito apagtangan niya. Asino ti mangi pagarup, ama kaasawa tapay iti kasto yatawan ta. Wen nga rod, nasingpot ni Jimmy. Iso apat siya kajak to agbabawi anak ki asawa kan kuana. Oray ni amor, Manang. Ay, nasingpet. Agpadadaan nasingpet ka ni Jimmy. Ala, sapay kumata saan to nga agbaliw dagiti asawa ta, kabagis. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agawid tayo dyan lugar mi. Tagbakasyon tayo, honey. Ha, ay katuan Kayat milaunay, tapno makita mi mati lugar yo. Wen, tapno makita yung mat lugar mi, honey. Intayo mat ag-relax. Oray sagpaminsan lang. Mangan tayo pwede ti restaurant. Sa tayon to agawid, honey. Wen, honey. Maikawa ka nagbiyahe. Italaang man na nagbiyahe akiti atiddo. Oh, dito di pagtugawan tayo. Ta isumutlat bakante, Josie. Wen Manang. Ha? Manong Jimeng, dalawra kan Diyosay tanda dito abay tayo alam isaan. Ne. Unagbay saw. Ha? Amor? Adda kayo mat dito eh. Oh, da kayo matgayam daytan. Jimmy, amor. Ha? Uwan Diyosay, Laura, kumusta? Aywan, iso ni Hilaria, asawa. Isumot ni Rosalia, asawa. Ha? Nice meeting you, mga madam. Kastamat ka na kayo, ading. Da kayo. Asino madagiti ka kadwayo? Ay, iso damat dagiti asawa mi. Ni Emilio, asawa. Ni Banjo, asawa ni Josie. Emilio, honey, iso da Jimmy kan amor. Kan dagiti asawa da. Hello. Pakaragsakan may timakam-am mo ka na kayo. Kastaman ka na kayaw, sir. Anyan, apan nakairanranana. Agpapada kayo mo't gayam itigasat ka nagiti eksyaw, anak ko. Ah?
Anyat kayo ti asawan tatang. Lalakay, tinakiasawaan niyo. Kastamod laeng kada Jimmy kin amaw. Takataebak sa dagijay inasawa da. Un nga rod asino ti mangi pagarup akastoy ti agbalin agasat mi. Win nga raw. Kitagyaman nak. Tanagbalbaliw kayo, anak ko. Ay, napukawan ti isem ko iti arak tatang. Kan busy akiti negosyo mi nga agasawa. Uray siyang tatang, napukaw mo ti gagar ko nga uminom iti arak. Naumaak siguro na. Diyak kayatan ti aginom. Makauma ti raman na. Nagpait mo tan. Tuwang nga rod manang. Nagsabang. Oy, Jose, agsukat ka tayong kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan dak man ako na ako nanang. Apay kas karina ayat ti agaram. Ay naman no tawan maun. Dandan 40 maun. Malakayan kan abaraw. Apay kayat mo ti may tulad kan ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang kildelpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kitaan nyo man ti biyag niya uncle kaw. At nagragsak matlat ta nga ure awan asawa na. Wen ngem sayang ti kinataer mo no di mo iwaras ti pulem anak ko. Kan kayat kumutan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma ta adon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa nanang. Awan iti bokabularyok na ita. Aho, patpatsem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak ka anakan. Awan problema. Nakita anak strike inihuirak ta awan sausawair. Awan manglapen kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat anabaakan angkel. Kan may sa pakaibalunan ayat agbaak kat saan mat. Day tangarod ka. Awan madagas na no agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan nak. Unang kal. Pilitin nak ni nanang nga agaram. Sa mga sawa ak kanong. Hanggang manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad angkal. Sugsog ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis amang asawa saan ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Ay namanang. Kasano ko mga asawa kat awan matnobya na. Awan interes na nga agaram. Wen ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Imbis amadaan na kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid, ta madanagan ka now. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbirok ka no iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner ija abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahay. Ni Jose Kuma, di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga adi na kayat. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyam. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitag balin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay ti agbalin nga apo kaom. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kao. Nay, nagawid ka mo't gayam amaur ka anakan. Uwan angkan. Tabi na unnak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, angkel. Kurang namin ti agtrabaho. Isu nga umayak agsapul man dito'y lugar tayo, angkel. Siyak nga ingata. Mapalain. Napigsaak pa'y mat nga agtrabaho. Kayat yu ayo, angkel. Ba kayo takarpintero kayo mat. Kayat ko atanay, awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan, tay madumot ti karpintero dito yung lugar tayo.
Kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, Uncle. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wenno dua. Eh, padasam nga ibaga ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayjay. Wala niya. Mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dahito ti balo na matwalyam, anak ko. Tay toothbrush mo amang ano malipatam. Uy na nang naalakon. Nay, agsingsingpet kayo iti papanan nyo Di kag barbartek ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto iti karuba da insan amor na nang. Dakkel aya abalay ijay aramiden nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo na nang. Mamuak to ano da kami ni jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kanto mo ngamin. Amang ano aklunan nanday jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kuwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man ada kita ti pabalon nyo kanyak na nang. Apay aya apilitan dak ang mga sawa kat jak nga rod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak na nang. Ala, Uncle. Insan Jose. Agdiretso tayo na ijay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak da ijay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngamno agkarabiyahe kayon ton, kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani, kayat kon ti agidda. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe. Anyat makunayo dito'y pagabangan nyo, insan. Mayat mahitinsan, iso na lang ta medyo basay. Anusan yun, insan. Ta daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan dito'y. Nung nalawa ti kayat yo, ay dakdakil mo't ti mabayadan. Ala, dahil ito'y latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan dito'y. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbaglakit din ata, kompleto da iti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, iti balay ti nobyam insan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidag mo't gayam dito insan. Okay, kaano kami nga roda mangruging agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Aginana kayo ita. Hello! Na kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Eh, wine madam. Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mo't ni Jose madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta timba ka ni Amor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Encarnacion. Diyak kaya tinaariwawa a borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa'y laeng, anak ko. Nay, anak mo di napintas abalasang madam. Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion, ayan mo. Adak dito'y, nanang. Nay, sino mo't na dya? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Siyon, mahilig kayo itinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, puli mi nga minti atid doog tibiyag na. Iso nasuro ka na 90 titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y laeng. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Talaga akasta, Encarnacion, aya ba man ni konsolasyon. Sige, panawan kayon. Tainak man kita ang tipuk-puk ka ujay inak.
Smiling face mo na dyan, lady tayo anya, uncle. Well, nga raw. Kasi na nga talarta nga oray agong ungay, nakaisim nga talarta kaanakan. Diyak amo, uncle. Ang agkakaingas da taluan niya. Well, nga raw. Patinaganda agpapada. Hello anak ko, kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na nang. Ngamnay, pasensya kay pa lang tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel ti aramidan mi abalay ti nobya ni insan amor na nang. Amang ano mabayagan kami ditaw Kan numalpas mi ti balay da, adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Muna nang. Isa pasensyaan o di kay pala mapawitan iti kwartayaw. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, itadamak kwartak. Ang apay, awan day opio aya. Di kay pa'y makaawed. Adamat ka di, hanggang masadot kami nga agawid ka ni Uncle. Agina na kami lang na. Nalang arod, agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tilay bagbagayo mo, Uncle. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Ay, sika ti kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito isunad no adabukod mo abalay. Una, Uncle. Tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte daw iti adabalay na dito yan niya, Uncle. Bagi talatan ati umapapal. Tawan mo't balay ta dito'y. Ada pamuspusan, tapno makabalay ta dito'y, kaanakan. Ha? Anya ko ma, Uncle? Armam jelan lady ta. Anya? No armam na ijay. Sigurado ang aklunan na ka. Nagtaer ka, kaanakan. Manjak, di mo't nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay, lipate mo na itatulagan ta kanakan. Armem kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Paliktad mo, Uncle. Da kayo jay inaa, tasyak mo jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron adi na kay kayat jay anak na, Uncle. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kaano nga raw na rugyan ta ti agaram? Ay, no maasawa ta dagi jay. Danton balay ta dito'y syudad kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, men. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka. Naglapsat ka. Ha? Si Kamat, nangaw kagayam, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakin ka, Encarnacion. Oh, sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na, tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat. Tangay adda ka na ilawan na nagarmanin kanya. Ala,
Ika na, kiti panawan ko amang tingiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awan pailat nobyam. Kasla jackpot dyan, Ose. Adan sama asawa mo. Adon sapay tiputot mo. Asus, patyanak ko mga konsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod ata na'y kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayaten ka ngamin at talaga konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo't. Nagtaar ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't Agbagay ta. Isu nga aklunan na ko, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunutak pa'y mat, Kan damagak pa'y kan ni mamang ko, no, kaya't na makiin na yatak kan ka. Apay adamagan pa lang kat adamot kan bukod mo apanunok. Basta damagak pa'y kang kuana, Jose. Kano kaya't na, di sige, aklunan kanton. Ngamno di na kaya't, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delpin, mamang. Wan, anak ko. Kat, damagak man kan ka, no, kayat mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kayo dayta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya dayta, anak ko. Kaya't yung kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknak mo't nga adda pa nagayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awanton kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno addan to kadkaduam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonen iti kabitan na panawan. Uncle, inaklon na kon ni konsolasyon. Talaga? Ay, uray sak Jose. Inaklon nakmutay ni inkarnasyon. Aya, ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Naggidan ta nga inaklon da nga gina. No ada ko mapay abiyag ni Lolom akat armen namat jay kabakitan. ay, nakanakan. Saan tantaon nga agabang? Wan nga rod, Uncle. Naghasat ta saan data pinarigat dagi dyan nga gina. Hanggang di datanto nga ta pagabanganan, Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan ta iti sanikwada no bilang laang. Unang awan met kwartata apang niya kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tayo bagak tunay ta kani inkarnasyon. Insan, di kay mat imay nagtrabaho di kalman. Ay, kwa? Simadot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan nyo ako na yaw, inkarnasyon. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan ayat ko, nanang. Kat ni konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wala. Tasumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yat kayo pay lang. Pati anak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay! Di kayon sumanaon, nanak. No kayat yu ti sumurot. Agimpaki kayo matan. Taikuyog da kayo. Saanan? Nagbati akaw. Masadutak ngagbiyahe. No kasta. At dan nobyam, anak ko. Wala nang. Kadwak nga rudan ang nagawin. Ni konsolasyon.
Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kastamot, balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y Taynak mangisaga na iti merienda. Ay na, kinala at nakanak ko. Adam gayam nobya mon. Nagsaya atin. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. At di may saabag ko. Nabati di may saabag. Anya nga agas aya, Konsolasyon. Amangan no aday duldulin ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa baling amin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa, jay man kisiw ko. Adda nga min sakit ko akisiw. Masapol ajak langanan tagtumari ti agas ko. Anya? Agkasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delphin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, Nanang! Hello, Inkarnasyon! Agawid kayo! Tanay, adaman dagijay taga-bangkaw. Alaan na kano ti balayan. Anya? Baybayan yun alaan dan. Makaumamot na kita at tao. Kadi awan pag naadan dayon. Kadanya nga rod. Talaga akas taa. Katsak ngay, papanak ngayon anak ko. Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. O sige. Agimpaki kayon. Taumay da kayo sukunin. Bye. Anya di ko nam nga alaan da, Inkarnasyon. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin iti dakalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakkel jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad, Apolos. Iso baybay akon Ha? Ay, Lukas ta. Ay, pag naidan yung arudan ngay, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo Delphin. Sana bale, tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Agnaad mo na dito'y balay mo, anya. Sana balik ni konsolasyon nga anak ko, taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pagnaidan. Angkal, Nana Inkarnasyon, ni Konsolasyon, in kay kitaan. Apay ti anak ko? Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya? Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na. Nalipatan na kanong amin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Intay kitaan nga ro ti anak ko. Ay na, aggigidanan ti problema. Sina ako na Inkarnasyon kaanakan. Ha? Apay nga yang kal? Saan Awan pag naadanda no sinaan niyaw. Sapay planok mutan ti makisina kan ni Konsolasyon. Awan mutan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresyak nga ron. Jak met ammo nga dagayam sakit ni Konsolasyon. Nadismayaak mutan angkal. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Jose. Di mo sinsinaan ni Konsolasyon. Oray ta napintas. Ijay to balayaw ti pag naadanda atalaw. Tanay, sina ako ni Inkarnasyon. Uy, saan angkal? Ijay balayaw ti pag naadanda atalaw. Ta sina ako ni Konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak paya dum-dum nga giti saritaan niyo, Jose. Delphin. Ha? Apaya kasta kayo.
Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw kasta taramidan yaw. Kwa apong... Kaya't yaw ti magamudan. Ha? Bumlad dagita tiyan yun no kaskasanaw. Ay di kaya gararamig. Di yung paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasanungay, agkasarta ka din? Kwa? Saan pa'y? Kan... Apay, desidido kan aya, makiasawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay kung mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kanyak, kan mo di ak no daduma. Adda chimpo ana ungetak. Kan siloso ak, agtabilak pa'y ano agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanyak, tasi ka lang ti love ko. Awan na pinta sa masakbayam iti denak konsolasyon, istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kasto alutan. Nagapgad. Agsinatan inkarnasyon. Anya naapgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanji kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, taduraban kandilpin. Amok ngagbirbirok kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngem di nak mapapanaw dito ay. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay ngamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't iti balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti 2 bulan ni di? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot laang iti uray sa di numan napapanam. Manong Ago! Apay aya, apo manok kaw kanita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga to ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga ro diti signal ko ni cellphone kaw. Tapno makontak ko ni Angela my loves kaw. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti day ta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaw ni apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok kano iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves kaw. Agaw! Umay kan mapanta ni di bangkag taintan nagaradaw. Napudo tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apay batultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na ibangkay. Anyat pampanunood sa maya. Madana ganak nga rod tatang. Tadibet ang reply ni Anghelan. Anghela? Jay ko na manubiyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan magno adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw titisa na nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubisay. Iso adi na masangaw ti mangkuntakin ka anak kaw. Nay,
Maya muti isem mo ita anak ko. Kaslaan na pakaragsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Pinaibagbagam. Rumwarak man langay. Papanamanin ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit din, nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok, nana? Dahito yan numero, tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali mo manan ang numero dayta. Numero tinubyak, nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang dayta nubyam. Kay kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga no ma-scam ka dita. Palagi din. Ludan niyo ti papaludak. Danay, agawid akaun. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din, nana. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak manan na gayem mo, ani ago. Di ka di makonsensya, ti kas tangar araminan. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga nak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amo man, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinara kanyak na awan kwartak. Sala makisinara kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmet ngamin kan ka mo dos de jano biya manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading kau? Jackpot yun ang maaramid niya ang hilatimang murus kanyak. Kit no labnak day jay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, pare Ago. Aping imamag ka? Agsarak ta kuma pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya na pare. Mabila na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitaan ta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare Ago, kumusta ka? Kasla ta problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga rod pare. Jak amo ti aramidag. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapudlo na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay ngay may ka dito yung Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit malaag. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mato'y nobyak. Ay, kwa. Ay, ni, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala,
May saaldawan na saan erimrimor ni Manong Agoy ti kwarto na. Na. Apay ngay nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsangsangit, nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na luklukwen na kiti babay, amanobnobiak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipo nita. Jakon agayat iti oray asino a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw, anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanigi bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang, mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni agaw, nakasapsap mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay jay anak ta. Tatang, andamat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy. Talaga nga ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agaramanan iti sabali a babae, anak kaw. Di ka din namang nobya. Saan ang tatang? Sakit lang ti bulsa na kita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, nunay tati kayat mo anak ko, akad naman ragas na. Adalakid di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umay kan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake, Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalas ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat, Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adalak na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen, Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga ijay nobyam nga agnagan iti Angela? An? Bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami.
Tasaan gaya man nasaya at ti ugali na dya babae. Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan may kariday di ababai kan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Uwan tata. Handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw. Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim tun ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin tata, inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Nay, si kamat gayam pare Julio. Naimbag man ta nakapasyar ka nito eh. Huwag baray. Umana ka magkidaw iti pamakawan mo, kapo ka nagiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Julio. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan, ngayon tanam ko iti lipat. Kinapudno na, nagsiya na kami kanya Angela. Ta sana nasaya at ti aramid na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Wan nga rin pare, manglukloko na diyang Angela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay good, mabalin lata pare no kayat mo. No, da kanuwag di ti bangkag. Una pare. Sige, intapay nga rod agmerienda di tersina ni nana maring. Ay, wen gaya, aguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mau ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda may sala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang ija. Ay na, dahito yan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya dahi jay pare. Nakadua babalasang. Ag-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kukamlat tayo da aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare Julio. Apayakas ta ti isimam. Anya ti isimam. Inaklon na kun jar armag pare. Ay good. Kita ma. Saan na ka manin na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado. Naanos din nobya kita. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan pare. Inta nagaradaw tanay aldawain. Mun pare. Ang adaman damagag. Anya ka din na jay pare. Talaga ka di mon kayat ti agayat? Manjakon pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iji pagadalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayaw. Tanay narukupain. Amangan no marba. Ay, wen kumangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag. Tausarin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakatsampak manan itinangato a presyo tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami iti kinaanos mo, anak ko.
Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runaken ka manong ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ka. Di napatag. Nakaturpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen manong! Mari Susan, lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wen. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo. Ago anak, mapmaparin ti tawen. Talaga kaday ngawanan planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, nonya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka mabali na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Tatang, yamamok tinopyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang kaw. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan tirong mga pagbainam balasang kaw ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jak payam mo tatang. Kan jak pa'y sigurado no ikasar ko ano saan? Nay, apay ngay. Kat madlaw may nasingpot ni Christine. Nagagat pa'y. Nalaing pa'y gayam ng aglutaw. No, ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang saan man napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't mangnamnama iti awan. Ken amangan no masikugaan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpait. Masursurom to nga ayaten
Kabagays, nagapuak ije balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka nun ni Rico. Ay, wain ka ba, guys? Nang isang part iti asawaan na. Ang di na paimot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay, inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam ka ba, guys? Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur ano, labna, wano saan? Taga po kanulang iti arak, isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, kan naglabapay. Ay, wain, talaga nagagat da jay. Kan nasingpait. Swerte ni Rico, ano da jay tim asawa na? Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na, di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti da jay Rico. Alanganin ka na, ta saan anapintas tinobya na. Ay na, an-anwam tanapintas no sadot mat kentang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tuman na itakin kwa na ka ba, guys? Barang sikat ti denggen na. Nakaam-amwamat iti day di anubiyang pare. Ha? Kwa pare? Kasinsin ti may sa abarkanak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day di. Katsigod mo't apang beauty queen tiar armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Ni, pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang ano pumudot tila payag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Ni. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Kat adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga adon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Unay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rud matidtoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay idtoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa ilaang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa, diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya, ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipod now. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidek kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ay, kwa,
At ngamin inaram ko abalasang ije ilay kat inaklon nak. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tiyo no mga sawak manan kabagays. Sikat ag desisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta a babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngam di inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingpot may, kan napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na aya. 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwom pa'y anaimbaga. No talagamot ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulam mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka kabagays. O anya, ready kan Alicia? Agawid ta ni balay ta yamam mo kay ti anak ka. Kwan, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay katuan awan mo't maramidan na no kayat kumanan ti mga sawa. Kan yamam mo kamot lang kadag iti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Uwan nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang petyo ang nobya yo tatang. Kasano ang napasungpat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing kan napintas, kat guwapo kan ubing ti kayat da. At dapat lata dagitay lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo na mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmanan, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalagkaw ka ni Alicia. Ti naktulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga damasao ti tao kada kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna endak payimot Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, Rikaw. Napimpintas ka ubing nga dayo Genobia nangam Genobiam. Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamot lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipada yo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbaket aklat na balasang kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di Samot Agad kano nga ti kasarmaw.
Di mo ko nangaunaan na kapay ni tatang mo agkasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubyam. Ay awan, naalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinar mo. Ha? Kurso nada na ka nga min dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di ti lubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan kan kasi ka. Agpay sumit alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay, saka mo't armam kit din ni Dalya. Tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumit ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon edi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay naawid nak itoy. Kuna mga agkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adyak amo pakawanan na kuma. Awan basol mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko ken kuana. Ken jak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti ken kuana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangput kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngam ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada analalibtak kayo ngam siyak. Tanapimpintas kano nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, diyak amuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day dyan anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos kan aglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys?
pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam ana imbaga. Tanusadot mo't laang sinaam laangun. Ay, saan ka ba guys? Nagagayt ni Alicia. Kunak nga raw na tulagan tayo kuman ti kasarmay. Kat addakan ka dayta, kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka, kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itud ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay an tayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat mo't laang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya, tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta, anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo ti almanin na. Imposible, akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay kat makamu ka ano niya ti panunutam. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuin na. Nay, kita akabagis, di mo panuynuyan jay nubyam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti hospital? Kasanan nga iti kasarta, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabunan ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ta ti aramida. Tauray kaskasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man, ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. Kasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen, ante, talipasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwan na, ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Oray pay, respeto kumamat iti pimusayan nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pala akras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pala arman ita. Palpasag pa iti 40 days day di tatang. Tapno awan makun ko nayo. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka di nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia.
Mangyigak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ah? Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo niya Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mat mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, Manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Un Manong, ala, umaykan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lang ang nagiti protas kan natin. Ta pumanawak matlaan. Agawid ako na din.